de larne kwene kos tesloik kenyam enok kenamal kapos wuka gwandan ni Yeshu Kristo men jaka ko benama bede tuka lani nema kasanyam ka kwen bane Thok Nath hen shalashan kod nyak shangat ajana Ramadan en bienang ka Thok Nath shalashan kod nyak bana jetuk ka kwen bana tong Nuer bana Thok Nath tindit akan kono redien bana Thok Nath ka jendaru de bangwan te ka bana yale kana bana tek jawdien akan kono woniam bana kon kwen ka bana Thok Nath bana ka kon ngach o de kon ka kwen di bana Thok Nath to ka a neme shala a katuk Nuer a ba sha da he a ba sha da he a ba sha da he mekwene kan dial ken aba sha da he namo ejen berenyam ka bana Thok Nath bana wo ka ber erode ka la ta nya na ka la ta nya na ka la ta nya na bera mo ejen bera rode ka bana Thok Nath ka la ta nya na toto ber erode ka la ta nya na michan to ka ber erode bana ben ka ber diodien toje ke ma na ta ra ha 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 namo eberen diodien ma na ta ra ha namo eberen diodien ka bana Thok Nath bana wo ka ba ke ber en ngwandien mon to ke wu wa pa
pa pa o ja 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 u wa pa u 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 ja namo abera ngwandien ka bana Thok Nath tindit bana wo ka ber endidien tok ja kay ya 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 ga 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 he ho ha ya ga he ho ha ya ga he o ha ya ga he o ho ha ya ga he ho ha again ba ke again ber endidien ka bana Thok Nath ya ga he ho ha ya ga he ho ha bano ka ber en la jagdien mo toka ke e o nga da he o nga da he ho nga da e o nga da e o nga da e o nga da ajan ber en jagana me man togo ke e ke o ke nga ke da e o nga da ken bana Thok Nath ka jandaru de bangwan chikemen chalari bana ke nyok ka kwene nyok kelkele a ba sha da he ka la ta nya na ma na ta ra ha hu wa pa u ja ya ga he ho ha he o nga da titikan dial ke bana Thok Nath ke bana jandaru de bangwan abashada e kala sanyana mana taraha uwa pawuja jaga hi o ha he o ngada mi yale ka kan bana Thok Nath milugo be kapchong be ka yik kit aladi abashada he kala tanyana mana taraha uwa pawuja jaga hi o ha he o ngada ajan kwen ndi kwen ka
THOKNATH gor janu bikanyok ke kwen enyok ko be ko lu shubloidu ke bi kwen ndi kwen ka be ko la ngach kon magur kon o de ne kwen ko THOKNATH chebum THOKNATH ya ka long mishi abasha da yen mishi ka ngach ten do de kwidien ajeno di riet di yik to ko gwar gome titi ka bantin tuane ki tintieni gwike gwa toto ka bani tintuani ki ban tintieni ka THOKNATH abasha dahi kala sanyana mana taraha uwa pauja jaga hiho ha eo ngada kwene bukwenka buka moika lol ngono buka ngach baka nyok kwen nyok abasha dahi kala sanyana mana taraha uwa pauja jaga hiho ha eo ngada kan bani tintuani perka ke bantindit telaka mila degdien should ke jodien ejana kelo eno gwarien ejenla teke deko karwade banti tek jodien a keneti chalke consonant sounds in English ke bandi tek jodien shaka baka shaka daka kaka laka taka nyaka naka maka naka taka raka aka waka paka jaka yaka gaka ngaka da toto ke consonant sounds ba sha da ka la ta nya na ma na ta ra ha u wa pa ja ya ga nga da tidengan dial kadi shale consonant sound titika banti pol jodien gwikagwa a e u i o e o a e u i o e o titikan dial shall ke vowel sounds in English ke banten pol jodien ka THOKNATH a e u i o e o titika vowel sound in English vowel sounds ke banitin pol jodien kan bande konde la kola lat ka kam bante tek jodien kan bantin pol jodien chaka tuk riet la lat ka kam bane tin tek jodien be ke riet kuluno titik re bane wikegwa gwikegwa re ban THOKNATH ke ha alo mukwene ka chane ka tuka a na mejen a ngai kone mente ka bane tindit na me shala ha na me shala ha a ha chika kan togya ka jen letter mon ki ba mon shala kan na me de bam de riet mishale kan de toka je a ha e he o
O A he he E E O ho. Tede kan dial kere bana Thok Nath. Re bana Thok Nath akenten kon tin moika jaw ka lolba. De kon wo ta de kul toga mandien. Ta toge kana me. Ta garje kana. Ta lo me ta bari toka ba shala ha kire bana mishala ha re bana Thok Nath. Kare bana Thok Nath to en be ngech kare bane kana o di riet di gorde ke bana Thok Nath ke di kwenede riet di tugde ke di kwenede namo gorje gwanu bitok ke bana Thok Nath bi kwenden bi yinga jagwa bi jawden kelu bi ngaja gwa engo de kwenede gorje no pulu jok ka bashada hene ka buga nyok kwen ningwa moro du galamdu ka bugdu ka nyok gwar agwa ko bi ko shublodo bejilo jok ka bashada hene ko bi ko guje gwa gwara gwar ka mala mala mal me gwa mal poindu mala mala mal me gwa mal poindu ejen chalenga en gur chodu chalenga mal poindu ejen chalenga en gur chodu chalenga mal poindu en chala shang konyak shanget banajik ka next chapter. Thanks, see you in the next chapter. Banajik ka banate kokin goro je gwanu bisharu kenyezdu bika latin ko bukwen ka Thok Nath. Thok Nath gwa long gorjano de shub wimon kelyo de tudan de jangaj agadial ke ganas dial tin chem wimon tiro ke tu gole bukwen kos te kel ka ya jen choda en manchalariye chala shang konyak shangat janana namo mugoria di wuka website chale THOKNATH.com jen THOKNATH.com enamo so mugoria biejek chilo da tez along bukwar male je yopkon ta kamal